Ka jingyang rang ba jong ki khun samla ka ri khasi ban jantia kumju ki pat ba ajong jalla barok wei ban dawana sarkar India ban penyo no ya ka an yada lane ka inner line permit hapo ka jalla Meghalaya kala nang ye khi nang por sa por na ki khun samla khamtam na ki khun seng bhalang hapo ka jalla kala don ru ka jingi kran ka ba harum haneng na ki nong yilam ki baju kran ye ka khya ka shan bat ka e ka duk jong ka jat ban reu ban ai nuksa ye ki khun samla ban sedang no dak sengkam la jong dagi kam ki ba ki wei ki jat ban reu ki wan ban sedang hapo ka jala Meghalaya ka sarkar ru hakini ki singi ki jupan long ye ki jingai jing hikai ban sengkam la jong lengba ki sanat trikam baper jong ka sarkar ha ka wei na ki jingilang sam sernat hadin ka jing pendep jong ki samla sinrang ban pendep ya ka training cups new ya ka balapan long da ka El Elyon Institute Ribhoi district ya kabala beitengka da ka Meghalaya State Skill Development Society kabala tip kum ka skills Meghalaya jong sarkar weu samla ya bala tip kerteng kum u rigid nongshli ubri wei na ki nongsha hikai ha kate training ha ba simbanta banai khoblei halor kate ka jingyolat jong ki khun samla ban yo ya ka kum kene ka kabu ulapan pau bakat ba ka sarkar India kampat ai lane kampat pentikna ban ai ya ka ILP kene ka jingseng kam da ki kam ki barit ki baria ki ba ki bar jela ki wan sengkam hapo ka jela ketika wei na gilat ban bekrat ye ki beriu ki banabar ban wan trikam hapo ka jela namar ki khun samla jong jela kila simlut yiki kam nadu ki barit hadu ki bahe hagni kasngi bala sam ye ki sernot jong ka jingla ki khun samla ban pendap ye ka training cups new lapanlong ye ka jingelang ha office jong ka El Elyon Institute hanong po ha ka balawan ban sakhilang dau deputy commissioner ka district Ribhoi usri Arpit Upadaya IS ha ka jingelang jong uba H de Cruz uba general manager ka DCIC Ribhoi district nanta ikong S Nongbri ibade skill development officer Ribhoi district uba Sain Kupar Singkli uba director jong ka El Elyon Institute bat kiwe kum ka jingkersan ye kiti samla ki balala ban pendam ya ki jingsha hikai la airu de kitiar ban penon kam ha ka ba khapsnyu deputy commissioner ka district ha ba jingkran ulong bagane ka kam khapsnyu kre ka kam ka ba ki samla ki bawan na ki longying longsem ki bduna ha ka yo ka kodru kila ban sedang ye ka kam ka syongpat ha ka jing penjanai ban ba ka kam bat ka deiru ka kam ka ba barok ki don kam bej man ka por banwan se ki ka khapsnyu one skill which we all require in our society which will give you a readily income. There are opportunities and you can set up your own also, you can work with someone else also. Even if you start working with someone else, eventually you will open up some other place. It requires very less investment in the initial phase and it gives you a steady income. Kadau nakaliang jong office jong sel jet dekat ka training kolong ba kani ka training kadai ka wen kita kilat kamai ka ba suktam ban sedang khamtam ha kupor ka ba sedang namar ba ka investment ha kupor ba sedang kalong ka ba det berpila ban trei sedang dah ka ba trei hi na dia ba pinseng na ki jong ki unit ne ba pin trei shwa bo jong ki bai suki na pila khamnam pin la ban play la ki jong ki dukan hi jong. And you have to understand this thing that there is no such job which is people say lowly job or something like that. No, you are all going to do service to the society. You have to understand this thing, you have to believe this thing, and you have to feel very much happy that you are being given this opportunity by the God to serve the society. Kam ni la bandan kum kanu ka jing sngo happy ba kani ka kam kalong ka bopo na kanu ka kam kalong ka bopo andre kade ba batin sngo thu ba kanu ka kam ka pitre kade ka ba pitre na ka banta ka jing mantoy ka jing baha jong ta in lang salam ba ka kam ka pitre kade hi ka ba ibrahim la ai banta hi ba la ban bandan kam kanang ban yarap ban kan tiu ka in lang salam ha hi shong sa. I believe that your experience has been good with the training. And I could see a lot of hands raised when we were asked whether you would like to start your own setup. Daka jikman bakra mo yung ingit scam ba kani ka training ka jong pi ka long shisha ka ege ka ba mantoy ba ka ba wanra ka jikman ba khamdam ka jing bahana ka banda ka lawi ka jong pi ba ka long ru ka jikman ba ka ba ni kli pi kan ngon ki ba kwa ban sedang ya lagi jong kam kila ya ra ki bona pi pera ki jong ki ta kalong ege ka ba internet ka ba smooth na chibu. We are very fortunate enough today that Bason is here from DCIC and we have madam from MRB and we have madam from MRB. So we have madam from MRB also
both of them will tell you on how you can tap in the opportunities which are already available to you to make your own setup. Nilong luk badan bok hakan kesni bengin dan yai baksun bat ye ikong nong trau ki ban ai ban nala susu ban pensai halor ki program ki scheme ki jinyarap ki ban akaliang jongki ki la ban ai ya phi ban la ban seng ya lagi jongki. See, whatever great things happen, they all start with very humble beginnings. So I wish that this is that humble beginning for which you were looking for in your life, and I would wish, I will be very happy to see if in future you become job creators for others also. Ki ba crowd ki ba he ki sedang shwa nakabarit net scam ba kane ka jing sedang jong piru mentana kane ka kam ka barit kenang la su ban nang penkiau syaki ki ba crowd ki ba mapi hi pithu ba pitran ba ka jing tre shitom ba ka jing minar jong pi pen long ru kita ki ban la ban ai kam ban ye ki wei ban la ban nang dinong sen kam ban la ban ai kam ma ka ban ki wei ba ki badan kam ya ka jing ba jong pi. So after me, they will deliver you. They will tell you about PMEGP loans, about the government loans which are available to you, which you can avail. I hope all of you listen very carefully to whatever it's being said to you, and then you can later on decide. We are always going to be there to help you out in your future endeavors. Hỏi yang katam khắp siêu hi lagi por ucha good in is no po eka mo kumla pandan ni ta andre ng so faro pagni singi ba counseling taka dong mata abon itu kan kasih keseluruhan kasih jadi kan jadi warjela mo ngako abon itu kemau mata ini ya kowe ke cinta po social media ya kowe kan kasih ke tadi sana mo haki surat harto ka caption ka thoro ka jikni do kajungi ya ka khai ka pateng lagi bar jalan kata hai ka IMP ka khain tam ko ka jalan kajungi hot jak bang ong ta kamut ya bangan ong ngaran wonra ing politik sangendre pisu thui keji dio jimutoi kajungi na kane kende bangin kamai kende bangin im jakpo andre ya i shibun ba jimutoi i kasih kajungi mata ila trero ke kam di sana wait te naktak raw ng tepat bang kuntur ang ilang baro habang indap yung na training to ginlok sure bagin seng lagi jong ke kam la jong bagin nomri bat snopo mo te natray ngin skotray yung nakakam mo te baro ang iyong iya makana ka juk kumta ro baro ang kudukam mereka kam pun karahan tabangi kunti try ulok gini iya kata kata kiwi kiwan nabar jodoh kiyo wan kamay sup ang nega jela ka jungi tamo ban aingi ka laway ka bok pernay yuki kun samla kini sini di bangta hoy ngal kabay day bat ka jing simet jangan dalu panglatip ni ka training ngala kede ado kata-kata marba nakwa ay banang magkaps nyo hoy nungko ngalalay ka training kabay day bat ka beauty parlor management abdi bikin teh ring aku ban betul isu kabay day bat ki seberang mo magkaps nyo seberang tena kaba sedang bat aku beli lagi menghikai jengi Isar Elias Umil bailak menghikai ba jemur menghikai ba jai pani ngatrai baru ini nangi suruh ya ke bagi sar kai ini ke kabali mengenai ke training oh ini suruh ngatrai ladang bakla kenang di ka fast bat semua te mereka tu gila bentuk biang gitian oh kidon higi jumlah ne hantai yang lak balan dia kata mere ngala orang ba ko prapo khlai ko persen hi kelala bentuk biang gitian jungi dengan rai kiwan ke training kumanga kawan training leseng maranga nang itu pingap di berubah nang badan sap lupa mo dan kapsnyo andre nang da kejikai juga bat kejikai bangio ini sar ngelak dong ngelak apa ya bu ma sampun persen non kapsnyo teh andre kidon leseng kita ba one direct patangne kibal nang apa kapsnyo kabu kiwan patah kene ke training kita pat kumno ban
siap hang kata facial balik spa balik training balik kiwe Itu ada juga balik beauty kan kita pitang macam apa sih ni dah jadi akan pasal minta balik kena minta pergi kita aktif mau di pak dan mana yang buat kena senang rumah ni tak kena kata kena senang minta tu kita aktif kena balik grooming ni dah antara kena senang minta leh di hari esok di lalai ini trading ni rumah dasar sa item snyo entah sa facial sige ingat generation macam kita mah simbol salur mesti tang beli kap snyo simbol job snyo kap snyo de kamu ke ba kamu pangjingmut cuma orang ba kani kam kap snyo kam grooming kamu kali ke kam ke ba pila ban im cakpo kamai ke head deh mata soan kamu ba kalau beli ke persisi ke ba kam head kamu beli kin head nama kamu cuci orang nama, kalau kamu kekam lagi kamu kitrai, tapi pet kekam kepada dia bertraining hai, lagi kamu nong skill kena education rangi, dia apa ni, mau, cek lap kalau kamu kekam mampu ini bahasa jemba, bakery tu, pun sih bisa kuat lagi, kena senang kamu nong kamu step kekam bertraining, kamu nong skill tu, dia berbeza hai, macam, dia kamu juga apa ini beauty parloran, posilong mari nasional. Kenapa buat lagi ni beauty parlor orang kita senang, boleh sedang dia hidup lagi ni beauty parlor sedap kita kan, ibu ni senang kita try kam. Tekom orang ibak mana yang baik sah, kau mentit ke scheme nak office ni mah. Jadi office ni tengah DIC macam District Industry Center. Ni tapi lagi tengah District Commerce Industry Center ada kira kalau kita panggil commerce trade mah trade commerce tu. Tengok office ini kita nanti harum jangka civil hospital. Mah. Dengan batai ni kot, kenapa kumau ibasan ba, kenapa fibut ke cikili nanga, ba tunjuk yang kabang mah. Ke ini jalur nak kalian cikili ke kilap nah. Ini ahli scheme kebangan batai ke bukan mereka PMBGP. PMBGP kemudian Prime Minister Employment Generation Program. Tang nak kata keteng nak sebut Prime Minister Employment Generation Program. Kemudian dari scheme juga sarkar pedeng, kaba Ailan lebih mungkin sengi lagi jompi kami jam. Mah, jadi kan ni kan PMGP buat ibasan dulu apa bisa nak yang dia Leon Institute, isim dah tu PMGP. Jadi kembali lagi kan ni kita shokai. Unfortunately, ini long bisa dapat hasil masyarakat kendai bang lo COVID aja apa. Jadi kebun GGA tapi kan dulu. Aku ada isim itu scheme, aku ada sengi ni kamu dulu bagi orang baru. Dan poin-poin orang berkembang dah itu scheme. Dari nak tinggal rap jumlah, dari tinggal rap Dragon Blood baru itu lagi bagi skills society lah yo level nang yo KM yang kamu ini berjalan benang pun ni kamu kalau mentah. Dia tang bahasa dulu lagi ni baru dapat di faculty pada ni bagi bayi lang bagi iru ngai boleh itu bila ni yang tak memang. Dengan ni kan PBGP mendai tang yang ini ya piba sing kam salon negeri baru dia kam tiba hilang seng ada dengan skim mah kata wala kabatai mata kabarong kawai hak kam fitre di kalong hilang mata lagi bayang sebelum di bomle di kam sepi di boleh iwi kam kam kumpul orang kam setting bam bakery kam salon mobile servicing any kam belum manufacturing but service itu kam perpajalan le kini kam sepi kapsio di apa apa service sector mah anda PMGP Bila kami ke PMGP mereka loan kam subsidi scheme. Mau kelas tu dong dah. Kemudian mereka kerjaram kebetulan lambatkan subsidi. Kini kesini ke bapio pantai ya usah jom kerjing job jom pergi ke bamenta kesini. Dia ngatarai kam musim lagi ke ege ke besuk nak ke benda jom pergi baru bapen syong ya kini ke training ke balai pos ni. Kita nak bering jom pergi ke bawan lagi cakap ke bajengai, lagi senong ke bajengai. Henry hilawan menpelut ya ke por jom pergi ban syong. Bawan benda kau yang kini training nudu kesini ke basdang, hadu kesini ke bakut, hal ke jing hikai, ke jing penyat jong i, sejong pi, baai ke jing training ke bapakan ke bentar jong pi. Ang kermen skemru banang ni syakmat penang yai trishtom, penang yai train kat balat, banang penkiu shu ya kini ke training ke bapiyo, ya kasap ke bama pi pidon, penang penang la, ban kentiu ya tadi, ban kentiu ya ke jing yo jing kot jong pi. Anak kalian jongi, nak kalian jogi basong hang nir hati nikasi, ni kalau benyerap ni pihak lada bidan kum kanu ka jingkrang nega jingwa, bidan kam kanu ka assistance nak kalian terjongi.
really need any of our assistance, we are ready to help them out, especially in setting up your own units, in setting up your own saloons, and that you may be able to grow and to earn your livelihood through this training program that we have been able to provide for you. And a special thank you to El Elyon Institute for proposing this training for you, and I wish you all the best in the coming days. May you continue to grow and prosper in whatever you do. Ikhtiar Jofi ya, lawan saya untuk ke sisi kalau suka mereka. Di one aspect ni kalau bisa bersen business sama si umat mana. Kalau pada aspek kita perlu kio bisa kapan tapi harus pada. If no one buying in IFT or QR code, nama sini kan subjektif dari high possibility bagi kita scan di lah di event. Jadi untuk nambah kenika kapal dengan sisi Jofi pa ka business Jofi kaya customer have spa kata badai kata polisi Jofi tabla kan bisa bang sejam bisa ke sisi mo kalau ahli aspek kami position shin kadon sio mana